kayak gitu. Yang jumpa mamaknya si itu dia kayak gitu. Ya, itu sini mahal bang. Tidak ya nanti ya. Hmm. Itu kayak gitu dia. Dan mamaknya si jual lagi. Oh yang ini. الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على Kita pergi ke sini ya. سبيلا Berdua sebab kita abang mimpi. الله أكبر Ini kita mau pergi nengok dakwah Ustadz Abdul Somad. Iya, tunggu dulu. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Ayah, abang bakso. Ya, mau bakso. Ya, mau bakso. Ya, mau bakso. Ya, mau bakso ya. Ayo. الله أكبر Ayo. Ini aja nih. Maknya oleh. الله أكبر Iya, rapi deh. Hah? Iya, kata pondok. Tapi lade. Hah? Lade. Lah nih.